Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Šta je to zaljubljeni džin? Da li postoji zaljubljeni džin? Kako djeluje taj zaljubljeni džin? Naime, postoje određene Facebook grupe na kojima se razmjenjuju iskustva o sihirima, o džinima, o problemima duhovno, duševnim i tako dalje. I često puta možemo pročitati da osobe sa nekim problemima konstatuju kako imaju zaljubljenog džina. Kako ih taj zaljubljeni džin napada na način da ne podnose svoga muža. Kako im taj zaljubljeni džin izaziva određene probleme. Kako im je ubio plod. Kako im radi ovo. Kako je zaljubljeni džin ušao u glavu osobe. Osoba piše, na primjer, imam zaljubljenog džina koji mi je ušao u glavu. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, iz tih poruka vidimo, iz tih njihovih navodnih iskustava, vidimo kako taj zaljubljeni džin pravi ogromne probleme nekim ljudima. Da li zaista postoji taj zaljubljeni džin? Da li zaista može praviti takve probleme ili ne? Prije nego pokušamo dati odgovor na ovo pitanje, vrlo je važno da konstatujemo kako je u islamu znanje, stručnost, kako su veoma, veoma važni. Allah dželešanuhu u Kur'anu zabranjuje da osoba koja nema određeno znanje, određenu potrebnu stručnost iz neke oblasti da daje sudove. Tako Allah dželešanuhu kaže, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm." Ne petljaj se, ne ulazi, ne zalazi, ne daj sudove o onome o čemu nemaš znanje. Dakle, Islam je vjera znanja, vjera argumenata. Zabranjeno je donositi sudove, govoriti, baviti se nečim o čemu nemamo dovoljno znanja. Druga stvar, područje sihira i džina jeste gajb oblast. Gajb oblast znači nevidljivo. Ono što se ne može dokazati bilo kakvim čulima osjetiti, nego je to nešto o čemu vjernici dobiju informaciju od Allaha dželešanu, prije svega kroz Kur'an, kroz kuranske ajete, rečenice, iskaze, ili kroz sunet, vjerodostojnu praksu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, kada je u pitanju gajb, nevidljivo, apsolutno nemamo pravo, nije dozvoljeno da govorimo, da donosimo sudove, da dajemo izjave o tome, o tim oblastima, o području gajba, osim isključivo kroz kuranske ajete ili hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To su dakle dvije vrlo važne činjenice prije odgovora na ovo pitanje. Prva činjenica je da je islam vjera stručnosti, znanja, utemeljenja. I druga činjenica jeste činjenica da su sihiri i džini spadaju u oblast gajba nevidljivog. Prema tome, vrlo jasno možemo dati odgovor i vrlo jasno možemo zaključiti da je olako, paušalno davanje, donošenje sudova, donošenje zaključaka, bilo da nam da neko drugi sud, bilo da mi sami sebi damo sud, makar taj drugi koji nam daje sud prozvao sebe ovakvim i onakvim, da li nekim dakle učačem, da li iscjeliteljem, da li vidovnjakom, ne znam nija čime, ali ako nam daje sud o nečemu što je gajb, a donijeti sud o vrsti sihira, da imam pojedeni sihir, da imam sihir koji sam popio, da mi je pravio sihre taj i taj, da imam džina ove ili one vrste, da mi je džin ušao u glavu ili ušao u nogu, to je govor bez znanja i bez utemeljenja. Dakle, to su gajb stvari i niko apsolutno ne zna, niti ima pravo o tome davati izjave. Bilo drugoj osobi, bilo za sebe donositi zaključke. Prema tome, dati izjavu nekoj osobi ili dijagnozu da ima kod sebe ili u sebi ili u glavi ili negdje zaljubljenog džina je apsolutno sa ugla islamskog znanja, iz ugla islama, neprihvatljivo. Zašto je neprihvatljivo? Jer spada u gajb stvari. Dakle, imam zaljubljenog džina koji mi je ušao u glavu, imam zaljubljenog džina koji mi ne da da se oženim, koji mi ne da da se udam, koji mi ne da da zatrudnim,
apsolutno ovakve izjave ne treba davati zato što su to gajb stvari. E sad, ovdje je vrlo važno da pojasnimo jednu stvar, a to je da osobe koje daju ovakve izjave, njihovi argumenti jesu određeni simptomi. Na primjer, da osoba ima vrtoglavicu, da osoba teško stupa u vezu, da osoba ne može zatrudniti, da osoba ima snove ovakve ili onakve i tako dalje. Ovo mogu da budu išareti pokazatelji išareti za određene duhovne probleme, ali ne pokazatelji za vrstu džina, niti za vrstu sihira. Dakle, osoba koja ima određene simptome, ti simptomi eventualno, dakle ne apsolutno, nego eventualno, relativno, mogu da ukazuju da osoba ima određene duhovno-duševne smetnje. Ali da budemo sigurni iz tih simptoma, da osoba ima, ne možemo biti sigurni. Ili da budemo sigurni kroz simptome ili vrste reakcija na ruki, da donesemo sud i da kažemo osobi da ima zaljubljeni džin, apsolutno iz ugla islama, iz ugla nauke, nije prihvatljivo, ne može se dakle prihvatiti. Tako da osoba koja ima duhovno-duševne smetnje ne treba da prihvata ovakve dijagnoze, niti treba sebi da daje ovakve dijagnoze. Rekli smo već zašto, ali iz još jednog razloga. Ne samo što islamski nije održivo, nije prihvatljivo, nije utemeljeno, nego i iz razloga što ovakve dijagnoze, ovakva razmišljanja donose dodatne probleme na psihičkoj ravni. Osoba kojoj se kaže ili koja sebi kaže da ima džina ili zaljubljenog džina u glavi ili negdje drugo, automatski je sebi natovarila jedan veliki problem. Tako da učen, iskusan, duhovno-duševni ljekar ili učač uke, zovimo kako hoćemo, nikad apsolutno, taman i da zna, neće kazati osobi jer će time opteretiti, a kao što kazasmo, ne možemo znati, nemamo argument da se radi o toj vrsti džina, prema tome treba izbjegavati takav sud i zato što je naučno, islamski neutemeljeno i zato što takvom dijagnozom, takvim sudom osobu tek onda psihički opteretimo. Tako da, ni određene reakcije na ruki apsolutno nisu dokaz, niti pokazatelj da osoba u sebi ima džina, pogotovo da definišemo da je taj džin zaljubljeni džin. Zato molimo Allaha dželešanu da nam da istinsko znanje, da nam da potpunu mudrost kako bismo u liječenju, bilo ličnom duhovno-duševnih smetnji, bilo u pomaganju drugima, kako bismo imali znanje i mudrost i kako bismo istinski ljudima, bolesnicima, osobama sa smetnjama pomagali, a ne dodatno ih opterećavali nekim neutemeljenim dijagnozama. Amin.